Ez ê ji mêvanê xwe çi bipirsim pendên Kurdî yê got ji vê pirtûkê pendên Kurdî 3400 pend tê de ne sala 2014 de min li Batmanê çap kir her carê mêvanê min tên rêz û silav ji wan re rêzgirtin ji wan re ez ji wan dipirsim ser van penda û ew jî dibêjin çîrovekirina wê wata wê kaçî em ê bi a yekemîn dest pê dikin tirbespiyê her carê bêbin tirbespiyê û dirbêsiyê em ê ji tirbespiyê dest pê bikin Kurd dibêjin bibe çivîkê newala û nebe nan yeka dinive ya ew ya çû derbas bû xeleka borî bû Kurd dibêjin bi çavekî li min binêre ez ê bi her du çavan li te binêrim yan binerim بله از شیرۆڤەکردنا wê şixwe gelekî weke bê ew yani hemen li her kesî dikarî fêm bike yani tu ji alîkî divê tenekî bidê heta jî karibin te vegerînim li cem me jî ev vênekê heye yek min peyda kir em dibêjin biraxwe û hin ji min û hin ji te yani ji terefek qencî çê nabe divê ji her du alîya vebe di ew qencî weke bê cê xwe bigirin li ser penda ez bawerim yani hin ji vay penda bi serhatiya hatine gotin tiştin bûna meselen bûna çîrokin bûna heta ku ev serhatî ev pendek li ser wê hatiye gotin yan jî hin jê hene mirovê me gelekî jî rozane ji berê de însanê biaqila bûn yê ku niha van penda gotina yan van gotinê pêşiya ku em jî aqil jê bigirin yani weke bê gelekî bi qanûna jiyanê vegirê daye yani qanûneke jiyanê heya û gelek ji va tişta rast derdkevin û gelek jê ra jî dernakevin bes ev digihê yani zanebûnekê li dê mirova ku di jiyanê de çi pêwîst e çi gerekek bike çi gerekekê ez bawer dikim û eglebê wa jî kê di wa penda de riya rast şaniyekî dide ez wê bawerî belê belê dirbêsiyê تێش merûvantiye yanî mervantî yan hevaltî yan dan û destina dan û stendina merû û hevalê xwe ew yê kesê li ber mirov dê xwaz bi qencî li ber me dwerê ez ê bêtir bi qencîtir li ber te dwerim ew êm bi rasî li cem aliyê dirbêsiyê gelek jê dibêjin enû tu bi gavekê ber me dwere ez ê bi du gava ber te dwerim belê belê ez ê herim mamoste carnakê dengê te derê wê ji me heye te bi dawî kiriye ji bo ku tu zanibî vî hawî xuya internet li cem te ne baş e tamam nemir tirbespiyê bêje rast razê rast ev jî xwe gelekî diyar e yani êko derawa neke êko tiştê xirab neke wê êvarê rehet serê xwe dê nerazê yani bi wijdan vegirê daye hinekî li ser wê jî kê yek heye ew ê hema bêje ew jî kê di wê watê de ye neke xirabiyê dadxewnê xirab nebîne belê belê neke xerabiyê dadxewnê xerab nebîn rast e
يعني ضميريكي وجدانيكي وقتي راحت بيفاري سر خدني سر بالقه راسي بلكي هركس نولو بيجيكي اللي أغلبية إنسان نولو ولوية دربيسية بيجا راست رازي راست زي ما قلت خوشكانة بديحة شروع فكر تقريبا يعني مرو جداني مرو راس دو مرو كاركي خراد نكر بد دوي روجا خود مرو سري خداتين سر بعليفه ومرو دخور دار او دوي كاري راس ودرست انجامي راس ودرست ددن حتى فيزيولوجيا جي وقت كسر راس دبيجي تدنر بدنك دبيجي وسربلندي دبيجي تفهم كيف اما تدنر وقت ايجي نراس تشتغل وخابيك خود شدود قرمشين وفيالي حتى خواجي يعني خوشي رانازيج قلت تمام بو لوي وكا أباتا قلتي فيزيولوجي مزنا أسي تشتن هنا أو دبيجن أو يعني لبشت زانبوني لبشت فكر تشتك هيا إجبر ولوجيكي قالك جادة جهي بوليسا وادنا أو جهاز هنا جهازي كنت زانبي كاتراست بيجيكي بسركو أو كس يعني بخوا نزاني بس ماكينة كهو قاسي دقيقة وقتي ضروا دكي دورده دي خويا كرن إجبارو لوجيكي أو تشتي أوي بكي وقتي تضروا بكي تخرابية بكي هر شقة وقتي تشيار بيجيت بنفسي بتخوني دا خويا يا أو كدي بيدا بفنومين كدي دلاش دا بيدا دبي دهيلكو وجداني تايا ضميري تايا مجيه دل بيشيه يعني چنا بيكليب كي كو او تي يكي جازات كي دهيلي خوب حرمي بلي از بيم سر آدن ازش ديسا تربسبيه كرد بيجن بربوكا براويتي نكتية بمان كرا گوجيوي آني شابويه يعني قلك إنسان هنا نكارن جهف وقتين كيجان تشت قلكي جرينجا وهميتاوي وقيمتي وهي تجي هناك تشتهن بقيمتن إنساني نزان في تشتي نزاني للسرويجي أو كما هي دبيجي أوجي كي بندك ما هي هناك هما بيجي ويواتي ديا دبي أمو عليكا لچعبا كفي بتاراس بيكا كو بردان چونه چيرا چويكا يعني افجي پدنك كو تشتي گرينگو وخدي اميت وخني گراني هيا تي واتش تاد برده تشي باي تشتي والا پوشت كده از ولو تدگيجم تشتي البر تشتي جرينج نكتي البر تشتي يعني بتشتي بيس كيفاويتي دربيسيه دنكتيتا دنكتيتا نا براسيل يا وقو تيسر باندورا غيرتي وأرمتي يعني ولو تيغوتن يعني مثلا يكي غيرتاوي كيم وتنبي يعني شبو تشتي مزن دستي خو برد دستي مزن بخو دستي خو برد وبرا بي تشتي بتشوشك ددي وبي شاد يعني ولو تي ولو قلت لك دي هاي مثال هي اجا بروفاجي دبي يك مالك اختياري وانهبو كالبيرك وانهبو بوغالي هان ايوار بولا ديكي ما واندابو رابو غولاو دل ديكي خو بغرن ديكي خو بفين وانا بو ما ديكا كما قيمتي كانت شو كان بردي يعني ليه نقر يعني بو بشتي چنداكي هاتن كانوا والله مهامجي واندابو
چنداکی گو طبعا ام تمین شی گو میان اون ابوی کال گو هرن ام هرن تربسپیه بوکا پیرو کال و شوانه بگوپال بوکا پیرو کال و شوانه بگوپال بله يعني تدخل يا كرين كو دكسي ند وقتي خدا بونا بوك زافا بلكي بوستي بلكي مجبوريتها يا مجي للسروية وكمجي هيا بهندك مجي هيا دبيجن بيرش بكسي قالوش بنفسي هردو قال حاليها ودي برسي يعني جارنا شي مجبوري دكي هر تمن شد بلا ببي يعني ده إنسان دي ستكارن وكبيجيانا خب هفر بكنيك أزولو تيك هيشتم نزانم راس بنداتا گو د پرتوکې جیل هی بخوا راسته باویلویز دنگته تا دنگته خبره انا يعني او بوكانتيا كبيرو كالي تخير دوان دي نماي يعني تو نما انجامي دي دنيا يعني انجام اوان نماي بله او يعني نما زاروك او بوكانتيا وان نامين وشوانيك بكوبال او جي كاري خو بيجيني عيني يعني شوان كيف وكاري خو بيجيبيني كاري وقت بيجي بزي خو بباريزي شوان بكوبال او يشكو باريزي يعني وقت بيجي يوان هديه يعني بيشتي في عمري اوي كاري خو درستي بكن يعني نما كاري درستي نامين با لدیواری جدر ودخه کرد بیجن با لدیواری جدر ودخه أزم دیه بله يعني يل هندور بتشتكي قالكي نحسن ايكو سنغاقا دي بيش وهرو دايم وكبي الأوية دربا مظن أو تخوي يعني وكبي خود دي قربان جبونا هنا كسيدي بس لوي درجي كي أنا زانم تشقاسي ويل قورا هبي بندكي دبيجي دربالة هفالة تيرال نوارا الكندارة الكندارة يعني أو در وقتين نلي يكيب كفي يكيب يك بينايشي يك بدربها بالي خو نايشي وك كو أو لكيب كفي نزعم أزولو تيجيشم كو أو كسي هرو دايم لبيش وبسنقاقوا يعني أو بكي يكو تبشترا أو ناكي جيانا وحساني درباس بي يدي دربيت خوي کرد بیجن بای سبی لمروف نخه یه ایواری بی سودیه بله اون بحثا باید کن لویز ام دبیشن شتاواس بخیر نبینه یا ایواری بفیده یکن اره یکن بس نظام تقاسي فيدا باي هيا بلكي يا طاوي بهتر هبي كلا كان مثلا عبر خلاص كان يعني سريج انا خدا تشتكي باش شانسي وانا شغلي بريفا ناتشن شوا كار بيجن يعني حتى فيجا هكا تشتك ما بصر نخلص بي جنهاو بيفيجيكي تشتك بصر ناكبي يعني هنا كي بهيفي بون هاي دويدا هلكو مرو بيشتي وقتكي اوي كي دشكهن وقتكو او تشتيك تخوازي سرنا كيفي جاري كي دو اساسيا هيفي دشكهن وردويت دخويا كر دربیسیه كو هرتش دسبيكا ويد خوش
يعني انسان ب 8 انسان خوارن ب او ياوي خوش دست بيكاوي بهاري وقت كان تو درفان تشمش او شينكاي او يا خوش مثلا سياسه او هرتش دست بيكاوي خوش فيمكن كسيجو بخورتانيا خو تشكينا تشتي قالبونه او نكارب بكي يعني ولو تيغوتن جم حمم ملتها و وسياستها وهرتش يعني كار وبار شو سبيدت دست بيدك يعني وقتها ود و خير وبرد دي تمين انه خير وبرد سبه دي ند ايفاري دي وقت لازم بالشوارع الاوان قامت بيجب عربينا بيجن مرو لازم خورتانيا خدوي كاري خو بك بريق اختياري بون بمرود يعني تمني مرود يعني و زي اقدم بعربي بيجن برحب عاجز نبلد العليج عند الغاره ما ينفع يعني وقت خورتانيا خدنك او تقول لي ايم ند هسبي خو وقتا جيجا كسك لتالاني تدخل وشاغيتو ايم بده هسب جي فالاي او هر تجد دسپێکێت باشن و ev jî bêtir ser tenduristiyê ye bayê serê sibê gelkî paqij û zelal e tenduristî tê de heye sehetê baş e tişkî baş ji bo wilo dibe bayê sibê li mirov nexe yê êvarî bê sûdeyê bê fêdeyê pirsek din jî ez ê herim tirbespiyê û ez ê vegerim cem ebûlîs belkî enternêta te hinkî baş bûbe tirbespiyê barê zana li pişta nezana بله از باور کم یکی نزان شخوره ناچی خناخی بن باره یکی زانه ای زانه تی باره خولی نزاند که يعني دفردا وكبي خاباندن او هيئتي ذا ازي مقابلي اي زانا كو اي نظام بكارتينه ازي هناكي بندك هي هش كتر بيجم ام دبيجي نصيبي الصال ديناي يعني اوي النزان gerek ekwi bkar neyne. Yekî bê yek barî wî sivik bike ne barî xwe jî milî bike. em dibêjin rizqê sehal kûrayê Evet. bavê Lwîs tu çi dibêje والله ادي بركي ابيا ديروكا كردا تبدا ام نزان وام باري عالمي رادهيلن يعني ابيا جرتي قوتن كردو بلنغازو يه رادهيل باري كسي خطو زانه يعني او خطو زانه تمين جبو انجام اخو وقت بيجي ارمانجا اخو كسي هجارو وبن يعني ايه كي معقل دخل بن خدمتها خد يعني وقت بيجي بن وان بكارتينن انما عربي يعني باريخو ايه سياسي ايه تشكي تشبي لوان دكه تقاري مثلا بالريفيجي وقتا قلت باريخو اللي يكي نزان دكه ادمك انجاما وين باش بنش خديه بار ونا ايه راهشت بباش يعني مرو يكي نكارب بار هلقه او انجامي وين باش يعني divê barê kerê çi qas giran be guhê kerê dilivin çima Gotina dilivin birasî ez gelekî berneketima. dilivin dihejin Evet heş. sema dikin dîlanê dikin Bale bile. Dilerzin. dilîrînin Dilerzin. dilerizin Yani
ابناء كس اللي منقر أزي بس أبدي عقد كس اللي منقر علي تقولي دليرين يعني دليرين من سر لي راندني جوش برجو جوا بيرك جن دليرينش خذ ماني خو دهجينه أو جي لفاندنه و لرزاندنه يعني الفردة مثلا نسر كريتني سر مروفايا تقاباري وجيران بي هوقاسي ويد بندا طوهن وتشنا يعني شيرو فكرنا بي استام نكار مش خو او تيدا يا يك حتى جيكي وري زيادة قوتا خو يك باري خو جيران نكي نزعل من الفرتشكاسي او دي ساعني الجور بيوا تاويا دبيجن جو كري دهشكك اشتربو جو باري من جيران بو و ايمي مكين كيمبو افجي سر كري ما بي اوي قوتشي يعني دفيك الجورا قوتا خو الجورا هوا خود قربي بارا الخوبكي نيل جوهيكي بالرزم باش أمي هرن دربيسية دفيك هريت هن يجي ببيج از زحمتية دكشينم لا كرب ولا مروف وك كرب انسان مروف يعني وقتاق دبن زحمتية دبي باري وي جرانه ل هست وهستك يوي هي يعني في احساس وشعوري هي بس يجا او بياخذ الفين زاني ديفيجن ونزور وزلمي لمدكن بس كازي تشبكم يعني فيها تيغوتن تدبي وك رنجك كيجنا أريكرين هنا كرنك على بيشتغل اشتر اري يعني اريك الزحمتيه دكشين ودبن ظلم وزوري دي ودبن دي تشترك هي باحساسك ويا هستك ويا هي دقهين يعني ارمانجا يعني مساجا خوش بشيني في هاوي كرد بيجن بافي وي خير جينا ديتيه أزي جيب بينم يعني أزي ببينم بله يعني يكي باش بي وی پیشی شخورج مالا خورا اج باوی خورا اج مالباتا خورا اج نتوا خورا اج ولاتی خورا وی باش بی حتی که هری باشیتی جکی دیده بکی یکی که جواقا تشتی خورا نباش بی ته ویژنینه که وره باشیج مره بکی یعنی جکی دیده بکی پیشی که لخوا مالباتا خو ولاتی خو باوی خو همو تشتی خو یک لی خودی درد که حتى يك نوكا كهربي كاري خزمته هنا كي ديبك بلي راسته دربيسية كيكو كسيج خيراوي جمال باطا ويرتنا خيراوي كثير تنال هذا مبري جارك دين مشترقو جيانا انسان وك خلقاي بشو يا ابشتيوي خلقا بشوك يعني وقتاق تش زاروك خو وبيرك اخرنا به تش بسمامي خرجينا به وقتاتش بسمامي خرنا تشعايد وجوات خرنا به تش جوات انا تش ملاتي خرجينا به يعني او كسيج جيش يعني شباب قلنا بابي خير جنديته وكي خير أري تدبيجش قويك مال باتاوي مروفي وي ته خيري جينا بينن كز جينا بينن تولو قد ولو دنك هاتمه ويا قادنجي هي مت في برتو كد نفيساندي بلكي هون جن بخو هون جي عاجز بن ليو ولو هاتي قوتن ماز نكارم نبيجم دبي بكيربا ويلجم ميربا أفسر جناي يعني بلكي الجنا يك ديجي عيني دوي واتي دبي كو هو بي ول دبي دري بابو بي ابو دوش اوجي هي او يقدر هي حق دستي تبرون بوري خوخه دستي چه
دەستێتە بدوهن پۆرێ خۆ ها بەلێ دەستێتە بدوهم پۆرێ خۆخە بەدیع ئەمێش دەربێژن کانی چ بێژم کورد بێژن بارێ کەسێ بێهش لنگا شین دکە هەرێ ئەو کەسێ نەزان بێ بەری نەهاژی مگوت نزانم هەو قاسی لێ پەندادی هات نەهات بڕاستی لنگاشین دکێ یعنی دێلێک و خوین دچکێ دامارێ لنگادا ji ber wê kêjîkê ev li ser wê em jî dibêjin barê bêaqila giran e. Barê bêaqila giran rast e. Barê bêaqila giran e ji ber ku divê yek pêşî qeweta xwe hêza xwe zanibê û li wê gorê baran xwekê nexwe yekê dibin de têk veçin. Belê dirbêsiye ez ji te re bixwînim ya te hate yani kesê bêhiş kesê bêhiş cem ez dixwînim bi kesê bêhiş kelemêş insêr yani bi rastî yê bêhiş merov li kelema rast dike û merov heqê jî datîne yani dibêjin dijminekî baqil çêtir ji hevalekî dostekî bêaqil ya nezan belê او یا او یه بهش پروبلمش مرور چیده کوش خارجش کرده belê rast e دنگتی نه tevdawî kir bavê Lûs yani keseki gise kurri hevin yani kurreki lo behiş او gelek yani gelek problem ajer çeke meşakil ajer çeke babi vitamine ve tek bin astengi duydu yani ile hiç serişandın ya dawî dibê çê dibê bavê xwe kuştiyê û bi gora wî sûn dixwe هەرێ yani tiştê xerab bikin û dixwazin xwebawekî rûspî bijî bikin li civatê da lê nizanim çiqas ev jî kê ya penda ku min danî dibe bi gure goşt xwe xwediyê mêhêrê şînê dike em jî dibêjin bi gura dikujî û xwedî re şûnê dike belê herê ev ser dirûtiyê ser nîfaqê rast e ser nîfaqê ye ser rast e ser dirûtî ye ser xirabiyê dike û tê dixwaze bi şekilekî jî kê xwe rûspî bike xwe bide nîşan belê dirbêsiye کو بریگشی باv dibistana zarokayî yani riya rast û xwar de şwar şirover dike ji bo xatirê riya rast çi bavê Lûs û yê gotna û şîreta yê bi gotna û şîreta bavê xwe neke ew wî dikujî yani ve tudarê bêje mamosta got bi gur dikujî û bi xwediyar jî şûnê digerîn yani nûmane wekî de helameyî siyasî anoka yani gelek hene bi tirba berzanî yên emir sûn dixwin yani dibêjin em rêbaza berzaniyê nemirin û dibêjin yani dibistana berzaniyê nemirin lê bi rastî rêbaza berzaniyê nemir ji wan bêrî yani çima li nû ji sedî yekê jî wê rêbazê bijî nayîne ev ya êjêr tê gotin nû bavê xwe dikujî û bi gora wî jî sûn bi gorayekî sûn dixwe û tu bi awî nake femana xwe tu dijminayê pêr kir tu wî dikujî yani dî bedîa gotna te dawî tu dibê çi ji wan xatir bixwazin ez gelekî kêfxweş bûm careke dî ez tevlî vê birname te bûm û şîrovekirina yani pendê Kurdî bi hezara hene pendê Kurdî
پەندێ کوردی وەکە دەستپێکێژی مەگوت ئەوجیکێ پارچەکیژی ژیان ئەمەش کولتور ئەمەش چاندامەنا و ئەسپاسیاتەژی دکەم کوتەوان پەندە بەرهەف کردیە تەکردیە پرتوک ئەوژی زەنگین بوونەکە ji ew û ev in gavê ku em li zimanê xwe xwedî derkevin li kultur û çanda xwe xwedî derkevin ez gelekî spas dikim spas ji mêvanê teydîr gelekî spas ji wan komentarê xweş ku hatin ji me re ji me herdûkare ew jî kê dihêlê ku bêtir motivasyon ewa تجدید که em hê belkî em xelek nedî jî kê tevlî bername te bin û mêdin xweşiyê de صح dirbêsiyê Rêzûslav ji te re û ji mêvana û ji temaşevanê hêjarê û gotinê wan jî xweş slavê ji me dişandin û înşallah em ê wek dêje mehinek ji fendê Kurdî me şirove kirvaya ji nifşênûr ji van xortar û gelek slavê me germ ji mamoste vedî Arhî ew wê jî delal û xatê ew xweşkê me ê Yezîdiya û dê spas ji mêvanê min re ji temaşevana re û êgo wêlme gudarî bikin spas taybet bediya Hacoş Tirbespiyê Swêd rûniştiye Ehmed Ristem ji dirbêsiyê yê li Almanya rûniştiye hûn hemû bimînin xweşiyê Şef baş.